Pozdrav ekipa! Evo, gledajte šta se događa. Da li je to neki sajam alata ili šta? Ne, nije. Upravo sam si složio malo pripremu za snimanje klipova vezanih za alat koji ja koristim, za neke prednosti i nedostatke, što pripazite kad kupujete neki alat i sličan sadržaj. Naravno, taj sadržaj će biti za moje učenike u školi za keramičare na mom YouTube kanalu Keramičar zašto ne. Sada imate jedinstvenu priliku da za samo 5 eura mjesečno sudjelujete u školi za keramičare koji je organiziran na mojem YouTube kanalu. Jako puno korisnog sadržaja i vezanog za alat i vezanog za materijale i vezano za pripremu podloge i vezano za sve ostalo što jedan mladi čovjek, mladi keramičar ili možda i nešto stariji, a želio bi se naučiti nešto više. Tako da pogledajte, ako vam nije jasno kako se pridružiti školi za keramičare, ima video kako postati član. Kad postanete član, imate i neke dodatne mogućnosti, a do tad vidimo se i nemojte čekati. Možda jeste mladi, ali što prije naučite raditi posao, više ćete zarađivati i bit ćete zadovoljni i bit će vam bolje. Zato pridruži se na YouTube kanalu i vidimo se.